Nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngisemzini wami omusha ngikhathele lo mkhukhu wami wamazenke maye sengimuve emkhukhwini wamaplanga. Ngiyadlala guys bengise-Oshabeni vane ngizwe lapha ku-TikTok abantu bathi base-Oshabeni nami bengise-Oshabeni namuhla ngilazi nale gama ukuthi lichaza ukuthini mara khona la. Lana it was 7 o'clock in the morning ngithi yazi nathi ngiphumile lana ngaphandle ngibona ukuthi zikhiphana. Yazi masesojwayele ukuthi mawuphumela ngaphandle ubambiza inkukhu zakamagogo ngebreakfast uhlangabezana noyi-pitbull ingqondo ivele idideke masiphumela ezindaweni eziso. Thize mangithi nazi izinkomo lapha at least ingqondo yami yangabona isilwane ithi ukuqola kancane naliya nedamu lapha kahle kahle umuntu kumele ahamba yoduda yokhipha isikhwakhwalana. One thing I've realized about emaplazini ukuthi so refreshing shem uthi uphumela ngaphandle ingqondo ivele ishayele umoya fresh. No wonder abantu abahlala emaplazini bahlezi ba-productive vane ngibone ngabo babami le emaplazini bahlala basebenza shem ungafunga ukuthi basebenza ngamabheki. Kanti next ile fresh air abayihogelako everyday phela emaplazini photosynthesis ihlezi kubambe ngamawashini. Manje lokishini uthi uphumela ngaphandle ngo-6 ekuseni sekunuka ibhoksari uthi ujikela ngapha nayikumbi yakababa uSikhosana iyadlula lapha inuka i-clash plate. Usathi usabekezelela i-clash plate yakababa uSikhosana ngapha kamakhelwane bashisa ipapa. Usathi usabekezelela ipapa ngapha bathi vimba. Usathi uyahlola ukuthi kuvinjwa ini nangu unyawupe bathi ubuye utshontsha amateka umgijimisa umbambe mawuthi uyambamba lapha kanuka ikhwapha uthi gom cake shemi fresh air angeke uyinuke lokishini. Fast bese sengiqedile ugeza amazinyo lapha ngithatha ngidlula umbhede ngibona ukuthi ilanga lami lanamuhla ngilipatanisa kanjani. Hey lo mbhede lo wazi wangimangaza yo kanti amasingilibheda ithuna bawahlanganisile. And the funny part ukuthi mawulele phezu kwawo you can't feel ukuthi lana phakathi kuneforonyana. Le mbhede sona leni ngakuluzisa inyonyo ngimagine uduze nomuntu lana nathi ufuna ukulala yiwani uthi uyadlala vele ahlukanise lo mbhede athathe wakhe awubekele ekhoneni. Thize mangiceda ngidlula lapha mangithi ngichecka ngaphandle lapha ngithola umlungu sekabhizi ungifuthumezela i-swimming pool yami. There's no way ukuthi singahlala singaswime guys ukuthi sebusika chazi next lo. Phela ngibafonele ngiseza ngabatshela ukuthi guys I want to swim but I'm recovering from flu but I say no more don't worry got you here. Lena kahle ijacuzzi yesintu ayidingi igezi baselwa ngezinkuni. Ayithize mabasabasela le jacuzzi lapha ngathi yazina ke ngicheckela nefridge ukuthi kunani ngicabanga wenza ibreakfast fast. Ayivele mangivula lapha ngithi ngibona amaqanda ngithi yazi nathi ngenza amaqanda plus ngiyawazi amaqanda ukuthi avuthwa fast. Guys please don't forget ukuthi when you use the link and promo code on my bio you'll get free 50 rand voucher namaspins ayi-25. And for those who have already registered using the link and promo code on my bio, thank you so much guys for the love and support. Enhle kati ngisale nginithi vavanga ama-free voucher abanemini esebenza fast nawo ama-voucher lana escreenini klika masinya before bafika abanye bawathatha. Fast bese sengiqedile ukuprepare i-breakfast yami lapha I'm ready to dig in. Mangithi ngiyayibona lapha nejacuzzi yami ready yabhunya strong ngathi habli yamakhalana. Azanke ngifune nokumusha isikhathi ngathi yazi nathi ngihlale phansi ngidle fast ngaze kupholele ukudla kwami phela lana kuna microwave. Ngibona ngihlezi phansi sona ngenza ivideo lapha ngithiza mangithi ngabona amazebra muslana kumnanda uyikugame drive igame drive izela kuye ngathi yazina ke ngisukume ngiyobonela eduze. La mazebra lawa ngatalambile bheka afuna ukugibela lana phezulu awathembisi kena lawa futhi amnyama nokuba mnyama iwanda ukuthi uyadlala kuphi azowaqimeka lama line. Yabona guys mangabe ufuna ukuza ezindaweni ezisona and around nawo amashumi kufuna ngathi ungathatha lento mangithi thatha lento ngichaza ukuthi thatha iBoost Loan. Just go to www.boostloan.co.za.